question se order flow analysis se da khoi gi support hai bam lay resistance hai bam lay riba natra support and resistance natra gana demand zone and supply zone hai su yare resistance na khoi mathak da lay re support natra ga kano sina demand sina makha da lay natra khoi market se entry law re khala se khoi na market se entry law ga lakwa matam sida sagi ko se soi da gi entry law re khala se sidagi entry law sum lakpa matam sidana sigi agi supply zone natragana resistance ko resistance manak se naksil lakpa matam da akhoi kaidawe aidi ai profit book tok thoge haragadi limit sell order thamme ko limit sell order thamba khoina limit sell order thamba harakan sida karba mong da khoina limit sell order thamge haragadi suppose ai sida lai se SBI ni ko SBI की हजू हजू लई दिबा कनो से कनो सिदा कोई जिंग सिबा मागी देदा को से लास सब असलो सिला से बेटा ana mate ma lawre khalo natraga na kitang handraga yenga ga dum na jekning bodo khape yenga ga sum jeksil le khala si ko saida supply zone ko sile suppose any SBI se sidagi entry lawre khala si ba aduga makha da su sida amaga zone amaga kabak sabak dikora ke ko dali jek thu asi sida koina demand zone ne lower se natragana support ne ko yare ko hoise ina market se sidagi entry low re natragana sidagi entry low re ko sidagi entry low ga lai ko kaya dano sidagi lai se 459 460 so dai se entry low ga market se the lok chang e khalasi aina jing se kadai bonus sida supply zone lai banina sigi manak sida se profit book toge khade aina profit book toge khanba se limit sell order thamninge ko asai ki sidagi sell order do limit sell order thamge haire gadi ko suppose aina limit sell order se sigi manang nakpa soi sida 533 soi da thamninge khalasi ko sida sell order thamge ka khallaga sida ai gi sida changsil laga aina thamka da bise kadai dano limit sell order kaya da aina pamdui do sida 555 hairasi to natragana khoi gano si matungina 533 hairasi 533 ra limit sell order thamba sin yai ko sida limit sell order thamba ise kaino hare gadi sai gi ai gi lairami ba hujiki jo hujiki ta patu da gen taka hoi market se ai se entry law re khalasi sidagi ko soide entry lawre khalasi ba 450 soide lawre khalasi entry aduga aise sum lai dum aise stop loss maintain do car ai khalasi sida supply zone nam jok sile ya ko supply zone manak sida ina profit book tawninge profit book se ina market exit to ko jai ko limit thamaga du sida limit sell order tawraga thamba ko kamaina no sell da sangani ai agi position da lai ba kano do number nade agi position da lai ba ana kano do position da amadi lai gani dana aina buy tawraga di position da agi trade amadi exit tawda bi lai duine ba active oiraga sumi ko adu dai sell da sang over ai exit tawbam da sang bi ro ba yai ko exit tawbam da sang aba matungda sida ina limit ne sell tong thoba limit sell tawba sida kaidone market ki price na sigi 550 33 se jawdri ba bu ma se exit tawroi dum laigani e ko yan tarabo limit sell aduga mu stop loss da buy order tawba hai bam yauri adu gi ne adu woni ta amne stop loss da buy order tawba sine kaino
मार्केट से सीधा काखा लई बो जिसि को मार्केट से हाना साइन सुम लाखो से काखा ले इन खले ओके 1 2 3 हंड्रेड 3 टाइम्स सुरे हंड्रेड ती सोदन मासे थुगारे को यारे इन खले बेनि एसपीआई से अदो अइना मु जेंगे से कगम थुगारे ग सिदगी हेंगला गदि को सिगे अइना जी ब ड्राइंग सिगी मतुगिना 543 सिदा लैरे अदुदि अइना पामिसे 544.5 असय बौदा नत्रगना 544 दैना 544.5 सय बौदा अइगी बाय से तव पामि खले को अदुदि अइना कमाइना थमगने हरे कांदा असैगी सिदा अइगी बाय दु द लाए बाय द लाको मतम सिदा खैदोगे दि अइना सिदा बाय द से लिमिट द बाय तव याइब को लिमिट अइना बाय तव बाय से सपोज सिदागी लिमिट सिदा अइना 554 अइना इरकपसे बाय तव मतम 554 द बाय तव याइ नत्रगना 554 जरोम दाइ द एनी अमद मासे लैसन गिनि को अप टू 554 हाइबने बस्ता हाइरिसे हजे अखना पामिसे कइनो हेता हजिक एक्टिव ओयो हब नते अइना पामिसे मार्केट स्वाइदे लैदे नि खलसि अइना पामिसे सिगे रेजिस्टेंस सिगे मथक त काखला कांदा इ बाय तव पामे हाइदि 530 स्वाइदे 530 द लैरि बहजे इसे मार्केट से अइना ऑर्डर थमिसे कदाइदा 554 द 544 द को अइना 530 द लैरिङै द 540 ग 4 को स्वाइदे इसे बाय तवनिङगदि सिगी एसएल से यूज तव याइबा हेको एसएल से यूज तव कांदा इन हाइदि से 550 ग 4 द हाइदि 550 ग 4 दगिना 554.5 हाइरो 0.2 बो हाइरो सिगी मरक से सिदा मार्केट रे एट पास तव को मतम द बाय तव हाइदिने अफंगो प्राइस सिगी ऑर्डर से इन सेम एसएल जहां तारगदी 554 द एग्जिट टारगेट थमगा अखोइना बाय तवसे असिगी ममांगदा आइबि 553 द तरपसु याइ हाइरबा होय नने लिमिट द ऑर्डर बाय ऑर्डर लागदिने मुन ताबि को लिमिट द बाय ऑर्डर लागदी नंगना पीरिबे लिमिट 554 हाइसे अप टू 554 बाउसे लयु हाइबनेबा 554 बाउगी मनुंगसिदा अफंगो प्राइस द लयरो हाइबा ऑर्डर से गंताई को अदुगा अतोपा मना अइना पामिसिदि 554 द पामेबा अदुगा 554 द कितंग हेंगलसु याइ 554.2 554 दैना 554.2 बोगी मनुंगसिदा इसे 10000 क्वांटिटीज पामेबा को अदु सिगी ऑर्डर से एग्जीक्यूट सिदा ऑर्डर तव थंबा होरेन मार्केट सिना सिगी रेजिस्टेंस दे कितंग हेंगलको मतमदा मसागी 544 से जौरको मतमदा अदुदा सेल ऑर्डर मैम फंगने बिसदसु अदुगी लैरिबा सेल ऑर्डर सिंग मरकता 554 दगिना 554.2 बोगी मरकता फंगबा क्वांटिटी मखैदो अदु अइना फंगने ओके अदु सिसे सिदा सेल ऑर्डर अदुगा बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर थंबा मी लैरि बाय ऑर्डर थंबा लैरि सेल ऑर्डर से कर्मतम थमे खोने मार्केट से इन से एंट्री लौरगदी आई स्टॉप लॉस स्वाइदा थमगे गा हाय मतम द सेल ऑर्डर ने थमुदुइदो नत्रगना इसे मार्केट स्वाइदा कारई को सिदै कारक पसिदा सोरेने सी जौरगदी सिदै सेल ऑर्डर थमगे ने सिदा सु थंबा याय लिमिट सेल ऑर्डर लिमिट बाय ऑर्डर थंबा याय अमुका रिपीट तोगे लिमिट बाय ऑर्डर हायगदी नंगना पीरिबा मार्केट की प्राइस दो हाइदि सिगी लिमिट की प्राइस है से up to हाइबनेबा दि हजि हजि लैरिबा मार्केट की प्राइस दैना 554 बाउगी मरकता अफंगबा प्राइस दे लैरो हाइन थाजि लैनि को एसएल दा हाइरागना 554 दगिना 554.7 सिदा इन डिफाइन तौरसे ट्रिगर प्राइस सिगी अनि सिगी मरकता अफंगबा प्राइस दे लैयो हाइब याको ज्ञान तानरबो मैम ओराइ तारे 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 इगे वेने तारे लोइने यारे दिति को अदु मंगने मखादसु समानै को मखादसु लिमिट बाय ऑर्डर हाइरेसे मखादति बाय ऑर्डर हाइसे करिगिना मार्केट से सोना मखारमना कुमक पनिना मखारमना कुमक पनिना आइनि एग्जिट तौबा इसे सेलर ओने लाखो मतमदि बाय तौरगे एग्जिट तौदुनि नत्रा चुमी को
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯗ ꯀꯨꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ limit by order se ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯣ exit ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ support ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ sell ꯇꯧꯔꯒ entry ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ stop loss ꯇ ꯑꯃꯨꯛ sell ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯀꯣ configuration ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ trigger price ꯒ price ꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯁꯤ SBI SBI ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ SBI ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯋꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯈꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐꯖꯔꯦ खरा सांगना काखला को याबगी चांसेस हम लई ओके रजिन नो द क्वेश्चन द हंगे ने ओ ना जे मार्केट प्रोफाइल तंबा होरबनी ना ना मार्केट प्रोफाइल जे तंबा होरबनी ना मार्केट प्रोफाइल का वॉल्यूम प्रोफाइल से करी खेना गया आई मार्केट प्रोफाइल जे तम जे ओजा वॉल्यूम प्रोफाइल का जे ऑर्डर फ्लो का तवी ऑर्डर फ्लो का ओके अनि दुगी डिफरेंस ते करी होइबा अनि दुगी डिफरेंस वॉल्यूम गिना मु ट्रेड तबगी साइडवे गुम चतप गांदा कैम हादि पीओसी कैम कनो तो ट्रेड कैम तबगी खोतिबा जी ओजा गांग हाई लो तापदो अदुगी हादि ब्लू लाइन नम लई दोदा अदु हेंका गांदा हादि पोतो लई बि याबे मोजु ताएगो होय स्ट्रेटजी लई अदे ये होजिकी ऑर्डर फ्लो दा मोगी लाइजन बायर एंड सेलर बिट क्वांटिटी आउट क्वांटिटी तो वेदो दा ओवर प्राइस तो तो खा यंग बहु दगारी आई ओके दगारी पाती होय जिंग से लो अदुम को असुम हादि ऑर्डर कनो खोगी से मार्केट प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल अनि सिगी कनो से आई सुम वरी होना हाइपे सुम हारके बे डिफरेंस का मियामने लाइव एग्जांपल ना मई सुम हागे हंदे सुम यूट्यूब ता कई सुम जे कांद मैंने पिरम बगनो नि को मार्केट से को मागे सिदगी ने सिबाउ चले सिदई ने सिबाउ चट पाइ से मागे सिदई ने सिबाउ की डिस्टेंस में लेदी नट्रा दुगा सिदई ने सिबाउ की डिस्टेंस से मतम के आदा चखि भाइबम छु लेरिबा time and distance na puthorok pa ngami se market ki khoi momentum du ne speed tu ko natra id market se kadai dei kadai ba kam fast hoin sakhi bu kholiba ade 5 minutes ki manung sida magi kano momentum se kam ogi ba ko price hoy de lai ram 5 minutes ta sumain sakhi jawi natra another 5 minutes ta sain tamna sat pa jawi another 5 minutes ta sain tara bu jawi ko sigi satliba momentum se sisina ngasai gi magi distance tu ga aduga time ga ani duni ba koina price ki momentum bu thorai se ko market ki nai narak tu ba mayam se aduga volume ko ngarang choi hai gare ko volume gi profile haine la ga di se akoina suppose ai gari kano ma lai re khala se kari gari hai se ga me ta haro ko se aina follower amada impan bok thore khan se gari se ko safari hai stock kana mi safari am tawna oh hai safari ho su ko amai da thoro se safari se aina thoro ga sala kanda impan bok jo bo sida ko aigi 60 kilometer per hour da thora gadi natra ko pung amadai impan jo tuini 60 kilometer per ko 2 hours da thora gadi ko ai speed to khram 100 natra sisene ba ko gi momentum moi duise ya ko adu ka to pa volume sina kadai da ora ke kanda सागी आइना इम्फान चत्रिंग दा आइना जेंग दिसे कइनो आई इम्फान नि चतुइनी आइना इम्फान चत्रिंग दा आई गाड़ी से
ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯧꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯨꯋꯦꯜꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯨꯋꯦꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯖꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ CNCꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ 5 ꯂꯤꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯀꯣ 5 ꯂꯤꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯩ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ 5 ꯂꯤꯇꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ 5 ꯂꯤꯇꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ 5 ꯂꯤꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ 5 ꯂꯤꯇꯔꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯣ 5 ꯂꯤꯇꯔꯁꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ 15 ꯂꯤꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯒꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ तो 5 लीटर की जगह से 2 लीटर खतंग लागदी तो आई कदाई वो योबो याई इम्फान जौररोय आई डिस्टेंस खर टेंसिलानी अदो ngasa ko gi volume gi profile da naina da ise hojik sigi si manung sida lairiba market si sida volume se kyam chawroge haibduni sigi volume se chawbai matung ina hore mana gari se thauba horo kan da distance ta yam changna ka bi helakani volume se pituk pikaga oza approx code in atra mani approx na point I sum khangmuna approx ngata ne ade sigi volume sina yamna chawna leitre ka khalap di yam sang karoiba ko smaina volume sina yamna volume men sida sideways tawra lai se market ki kai number of trades se ading meti gyami ni ba chinla yamna chawna sang na leira ko matam da sidagi phawgal ko matam da ne ba market se nungai du aduna sigi kano si concept se sinani ko ina sida hujik leiriba SBI se kaigumba sidagi ma hoje phawgale ko volume profile gi matungina ma se akogi VA gi high se record to ka khat pa hore bisida do handak ma ka khala ko di phanam sangna ka hakani hai bise ai gi wakhane hoje ma lai se 554 ni 554 dai man start to rei se ko yam rabada 600 ki mana phawti lakani hai bise ai khale ko matam khitang sang ba yai ko mai speed to di kanada depend on momentum to di ko momentum to di driver to di depend on ba driver di kanano stock market to di driver di kana di ko trader sing sini buyer and seller sing sini driver di ko operate gari do operate tawra ga thorok tuni ba gari do operate to bine ba mi se stock market to di buyer and seller se hoidine buyer and seller du gi kano du gi speed to gi matung ina ma se 600 se ngahang da jogi ba yai aduga tapna jogi ba su yai ba do in jeng ba di se khara phajana di ka ku male ado kada wai da koi resistance lai ge hai ba sida yai ko SBI gi hoji resistance se kada ide lai ge hare ga di koi sida changsil laga na ida thi ba su mu yari ba oho ai se analysis ta la ke ko option chain analysis to yengsi kitang tap pe myam sawe de SBI SBIN okay hoji lemana leidiba mafam sida 21 ma se 550 thugara ga lakhre ko 55 lakhs sida le hawe oi hagala ko da ko next ma na khara panba ya ba lai se kadai dino 560 da 560 se thugara ga sakhraga di edum ka gi dore ko ka hana sa obo mafam se hoji ko ndi lai tare bu ko 31 jo se kadai de lai 600 te lai ko 31 se jo amko thugara ga pugal ga dia jam sangna ka re ba adu सिगे 600 पर लाख मतम सिदा मंगम द खर ख पंदि से कदाइ दनो 39 से लेरे 560 द म अदै दे मुक मु 23 570 द म लेरे 20 580 द 580 570 560 हारि बसिगे इवन नंबर सिंग से सिदा खरा पंथोक पंसिन खरा लाख प याइ को अदु नतबदि SBI से खरा दे कागे दे हारि मंगम द यम चाउन लैरंब रेजिस्टेंस को 550 da ko 85 lakhs ki OI sida lairam base ma sidagi hengalaga thukara ka khalam ne
Okay, sima yare ko. Support ta mu yeng si support hoji lai si ki magi hek makha da tak high da kuma tam da 25.9 ne 26 lakhs ki OI ne mu jing lai si 550 da 550 si da hanana ko gi resistance am strong oiram da hoji ti amu support amu strong akhale hai bani tam ka han oibadi oidri ko oidi oi osile ko adu SPI se ka ga sigi 560 se thugai ga di next mai target to 570 de chatui ni ko 570 da gi amuk thugai la di next ki target to 580 da adu dei di that direct jo re kadai da 560 da adu 560 jo bo ya bagi chances se ji SPI da yam wang ko se khoi myam jing min se myam ko Action ke ilang ko Oda itu offer lah pada sum loksan luar ni kang baca sih kan ni sum learning stage ni lah. Kari offer no Kalau tu market profile ni, volume profile ni, order flow ni, full combine dah. oh kata ada tam no Vishal Kumar ni na nupa ni Mumbai na sama. Mumbai degi kano de magi kano de payment ni kya mulo ga Kalau ai tu yang pugi ni macam, ai tu mai kalau 1 million subai ni. Offer tu apa? Ada coupon code ke produk jauh ke, lupa lising mari lah, mangai kita nanti ni. adu dia hong ni kaina link do ingam do tharom do yenge Macam ni weh. Apa sama tu? no madu Ama sama tu nama ni. Adu na basic ni. hojike bisa mate bisa do gi magi YouTube link ke ka le dikhat na kano share to biro yenge ai pami se ke kai na kan ai di sing na kano ne ba sai ge market profile volume profile na se mayam su am pa me ba manipur ge ngang sing sin na ko Oja adu market profile volume profile si di market profile volume profile kita ada volume profile budi kita jauh ko. Order ko ga volume profile ga ada sticker combine chat apa ada ya option bay ada tu equip ko biam chance wang e boda. Hoi adu na adu loin sum me ko aina live concept na kadam no hai kan da koi manipur da angang mayam ma se pa me mo se adi ko gi manipur ma sa am ta pi bi di 50,000 60,000 low bani na mi am join to bangam na de ba ada aina mo lai sin kai ba adu do aina su hana su khara khangjere mom de mu learn to roga aina pura complete oina haidi ayam ba saru aina khangba ngam ba matung de ne ai mayam da dum et khangning ba mi ma kai sum ta ke bum ko Ai oja mathang webinar do ai link to ke oja da. Mathangi ai budi mau pet to re ba. do mathangi webinar na to sum ma gi YouTube ni khang de any kanom de le ngan de na website la kai no ma ado sum adu yeng ke oja. ado share to silo ai sum jeng ke Ai ya oja. Oja sigi volume apa kita? Sigi indicator mami dum taga habi ba. volume profile Hai tha ba mai to. volume profile Profile. oh Keno za apagi trading view tu ni ko. oh Buat section orang khang dah dia tu ni, dah macam report saja. Report tu kita saya dah tu ni ba. Suppose sen lo yen tu ni ba. Volume profile wajira, order flow wajira. Volume profile se mayam lai. Volume profile ka king thara ga 7578 hai number yawa si wajira. acha ai na sida draw to ise hai ra nang se Ah. okay adu de sida chang biro prediction and the measurement tool group to adu chang biro adu ga makha da lai ra sida fixed range volume profile Okay. fixed range volume profile adu low view Strange volume profile. này ko adu low ra ga na nang na draw to du se nang na draw to ba honing ba candle do Nah. se suppose ai gi sa na mu thak ke ko
declare tꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ suppose ꯑꯩ ꯁꯤꯗ click ꯇꯧꯔꯦ click ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ draw ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤꯗ click ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ candle ꯃꯄꯥꯗꯨꯐꯥꯎ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ click ꯇꯧꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯣꯕ ꯃꯁꯥꯅ draw ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ